Namaste, Namaskar, Kardom, and welcome back to my channel Semi Closer. So guys, on today's vlogs is all about cooking. तो मैं आज आप लोगों को Karbi traditional item दिखाने वाली हूँ. Please do not skip the videos. तो तंगते पिनिया vlogs ले pangcheng pon phiet lo nang. First one is pork, phak ok, adun thu bangke fish, lang ok. La pen kinon nili la phak ok bang boil pon po. In this pork boil, I'm going to add ginger garlic paste and little salt. This is not the end. After boiling and proper cook, I'm going to do something with this boiled pork. So guys, do not skip the video if you wanted to know more. Donatum pini ke phak ok tu item se semar pon po isi ke la phak ok up et lo la up det lo plotang te nili la ki up tang pen nili so na hormu semar pon po nang nitum nang lang don igbom non la pen ako adha dalang mati di ahin halabang ke mung pon det po ki mung pon ji la ke pini ke lang pong pen kali pini ki mung pon ji la ke pressure cooker arlo si mung pon ji sita minang nitum nang lang don igbom no nili ko puson si pressure cooker arlo mung pon ji ma Harsun ke era bang la puson si lepon inang po neli harsun han so same toktang alo la pen thermit ki cham same toktang alo la pen birik ki cham ka do ka we same ready lap lo la sinan bang ke harsun ki air ke lep lok lo ke tang thulu lata nale tum han phak ok paklang pon po la hello a phak ok a hin bang ke pini ke nil tum phak ok 3 kg lin thom ke wan son ni item ki tun ji aphan la si e beng bang ke up et lo la pen e beng bang ke non la mung pon po kipi pon ang jia son kinali tum sami chini lo ili karbi tum ke kai kita na hox ta mini tum pujutun ver chover kadima sita me nang paklang pon ikpo non nili lo stame endam po lo ke do pik pe dak pen me muchat abang si en pon po labang lo bang cham et lo la pen non bang ke me attack u pon po lapu ulta parlin paksi lapu si itum melong unangji pupha puna thu parlin phak loplo tangte lapuna thu pen bangke chini par pe choklo ma chok chilang ma chini dam o e fresher satu kacharli chenga tom phan specially laku pen tembe adam ke thekji expert ji staminan kacharli mi to mansi ke than lo la ki u bangke hapuna thu pen u loplo tangte la ke lok bang ave lap loplo tangte ke choklo pu nang litum chini melo. So guys, everything is done. Lasina na bang ke wrap pon po. Ke wrap pon ji ke la foil paper, aluminum foil paper athaksi nili la lobang ki bi pon lo. Pipor lo plutangte. I don't have much banana leaves. La support si la border o ide je pot si nili banana leaf ke flavor phan en pon lo la si la border lo plutangte aluminum foil paper pen si bor pon het po. Basically nilitum ke phak ok ki mung lang ok ki mung ajata ki mung pusta me nilitum check pansi kasemar kalima bon same aja kadim ke check kaveder adim same doji la penon malom ke haku ko son check ta available long le la sinil tum phak ok ki mung semar ji plotangte non li ke claim son nang litum same claim lo plotangte chu iklong lok po la pen ke it's very easy joyta joy pick la pen ke la son kasemar pen a flavors tame exact lo check pen ko pusono makimu hala sana tasty na tum cholong iji la pen ke la so aluminum foil paper ke long ji lake disposal glass plate ke jora dim hadaksi long dam ji la pen ke aluminum foil paper plotangte long ikpo nang tum ladak na li videos lang ba matum amen ka chini tum same doji pon same videos ke lang tum ke do pic ji pot se ka chini ne tum same do ta hai pot se neli amen bang ke batai ruilem det lo nang tum ning oiri neli non pen batai hini lo ke bortang ladak amu e bortang lo la pen la isi non borthulo nil tum hem hinuarong do oe la pen arus tami do par pe nonapor isi vet la isi ke beng si la half mate e beng ke thak bon same la aluminum foil paper do ko pen joksi bor medet lo nang tum same you can use my ideas if you want to non bang ke pressure cooker lo thap ikpo la pen ke nang do han paklang pa mi po
Kedam tang blok so long achuning neli lang ok kimong pressure cooker pan ko puson se kasemar nang ji ma paklang lo bon same nang litum phan lang dung nang ji dung nang ne la bangke nang to han paklang kledet nang litum thek po bon po masinil ta paklang kledet lo la pen ki thek thim same do o lang la pen li phan karji tum same do pik pon same ne li reply lap un idet pot na por nang litum mang no dia chang lo la pen pini nang litum phan paklang ik lo la puson lang dung ik nang ji pressure cooker pan nang litum mung lop lo tangti wuti ki upason si lang litum lang bangke dung ik vek nang ji on the other side nili an sita me men et lo la pen la so aneli thong ik det po la pen ke isi ideas nang litum phan ki share kang tung ke la puhen lo an suppose nang litum ilin sikitun lo la pen la so ilin an nang litum pressure cooker ar lo ki bi lep kaprek la pen ke nang litum thong det le kaprek nang litum jang se thong det lo hoton ba la son hot gas along nok same pu thong det lup lo tangte an bang kam chatiti nang litum lang ignon ilin pen jong si bang truck amuni chu un lo lo tangte thong det pen lo te bang nar kep amuni chu un lo la bang kinili experience lo nang litum same try pon se tame choklo तो भाई बहन लोग मेरा खाना हो गया तो अभी मैं फिश बॉईल बनाने जा रही हूँ अब लोग देखते रहिएगा non li kitun ponji lake lang okyup lake badu same theklo nang litum ning hang hep lo tangte labang padam ik chetra nang lang dun dedet sitame chok nili ki jok ponji lake bok la pen akhuni bok akhuni la pen lang oksin litun ponji prang se akhuni jok lo la pen bok pi po labang boil po chuki dam tang blok so long nili lang okyup kapak lang hot inut amunit amen nili mention dam di lo la so munit ni liphan comments long nang ke tok dun la pula palang ok boil ke baduta theklo pusi hala so munit pen nang tok dun lo pon same ning oi e alang li ki tok same a hoklo la pen no na mat ni li ki pudam ji ke la puhen lo la so blocks lang bom atum anang bong ke thek pik tum same doji ke thek hoi tum same doji ke thek thedet atum same doji ke thek thedet atum han ke ale bang po la pen ke thek pik atum bang ke peni mesen a suggestion nang pidun lo te mesen ji la pu ka chi putot ka chi pusit la jara bang ke nang pi ik nang ne la ni li ka se mara bang videos ka se mara bang ta ning bangki bi hoi ta thek ining leo e pusame ba la puson hello ma karbi khai tum la puson hello ma puining along wang jiti akhut pen muni chot mati di na tum same ning oi pondri nili un an pen akeme sana blog sinal tum hanta paklang pon bom lo la pen paklang pon bom lang la pen ali tum same hate comments akheno comments na ki pidun de je pansi tuning rilo anyways guys nona bangke nili pork salad ka semar nang tum han paklang pon po nang litum la puson cholo lo tangte chok iklo la pen nang litum thek po la pen ke thek thelang tum same pini nang chal dun ignon pork salad ka semar ke la puhen lo phak ok bang upo red ipo la pen ke jorek jakasu harsun ke air nempo birik ingti lai hui pipon si mix po la pen ke la asap si red po nang po So guys, हम लोगों का pork salad हो गया. It's done, ready. Non bang ke phak ok ki mung lang pon iknang ko puson loma chok chi loma lang pon na so pik non amat la pen kinal tum phan than pon thu lang jong si loar vo ave plo tangte la so pepper long mata chok la so pepper pen ang tum fold pamelo plo tangte chok iklo la palik le det lo te chok lo lik det lo plo tangte hala alang bang lu det imati di bor het nang po arlo alang padam de det ana phan bor inang po langun paminang po hedi ke bor ahut la pen ke choklo pura same to same atis lo ke wangji men pamilo isi bang etang alo non isi bang puthot pur pon tu po la ke second bang lo nil tum phak ok mung tang et lo nona bang ke neli nal thumat amohor adung pen paklang ponik po lada ka bang exact a color bang wede tahai but it reality bang ke real color at sipsi ke wang lo lang ta lang mi lo induk teng duk pik lo chota chome pik po
Pini kado kawe kitun ke dang patang lap lo la pen ke non bang ke nili hot ke salong thap lap lo nang tum lang poning non tan tan ho gaya tang lap lo la sinon kichu asai do lang kichu nang ke tes ji atum la ke hemasor la pen ke my Nengso and Armohai all the way from Dokmuka and the first visit after her marriage. Nang litum pan paklang pon ikpo. First of all, nang litum nili plating lang poning non. Lakado kawihan lo. Hala po darsi la so alang bangke. La pak okiu palang long si. La so alang ako bog la penke cabbage harsun hanso birik la hai hui pisi. Ako 3 times whistle pipen pamen ponder lo dala bangken eder lo la so alang bensi pinike chopon po. Nana bangin na ini lab lo laki nili Nengso Armohai first visit lo after marriage Armohai wang wepin lang ke wang cheng lo la pen ke kado ka wepan sami ningak long pen welcome lo la pen non an ke chuponik lo nang litum first time ki wang nili nengatum atota pen dok muka pen dipuan ke wang lak una pomatsi nili bang non fresh up handam lo la pen fresh up dam deko kado ka thik kang lap lo halang litum pan ke pachu jia pan bang atum ka chithana son si if you are a good chef no matter how good a chef you are it's not good cooking for yourself the joy is in cooking for others kalima nili ke bang pan kitun pi kiru ke thayakam nilining ingsampik nilining arongpik bangphan kitun pi helo ningka cheng sam nai nilime thang phan lop lo tangte nilimin thu bok chu pi po la pusi chopo pon same bang phan lop lo tangte nili kitun kai ki sta un an pen ka pa special ji phansi ka bor i tun thek 완전 Nili Armohai ki pu nili han am tun thek pik la pen chup me pik pusi nili phanang kero apot si dil se thank you angle tum ningak long wal si nili phanang ro lo pusi kroi lo to ko besa me chini lo sugar dam tang blog so long pakla ik lo puni Armohai new Armohai lo buin nili Nengso lo masih nona jupa na hal an ko som Armohai cho mấy pin ăn rồi okay kalau bang senang ini kita nai loนี่ตรงนั้นเหรอขอบคุณมาก kelang ma chero lo pu nili Nengso handar jupa neng ga hem la he sidar jupa first visit after marriage kesan lo neng to make pick on neck and thank you so much guys my favorite things to do at home is cooking what about yours why I cook puchar judam lo pulo tangte I cook because feeding someone is the ultimate expressions of love and caring I also find the process of cooking very enjoyable and relaxing and one thing emethang kitun pen emethang somar phan emethang family phan em aluhi tamhan ke pacho lake ningkang sam ka prek nal tum ko puson lo anyways guys non bang ke cho ed jun ed chethan ed chat ed pen neng tum non bang ke bar populo hello everyone non ke kado ka ve an cho ed chat ed patang ed lo kala pen ke lam tak chingki ed lo do olo lam tak chethan neli neng tum pen non gila tum non hem ke dang po non neli neng same isom son ya lam non tum phan ka chethan ji do asyang jikha kita neng kining je ji puke ni ganing jeji ke salong thek long lo pena tum comment nang pidun lo ni wedding hood la sikado ga we pantamin ninga klong pen akero pi perfect lo la pen anso se kilang dun bom je phan sineli hin pen chuni withulo thank you neli neng tum same aninga rong pik lo tang ho chu neli vlogs ka upload pen wedding vlogs nali tum same excited pik kelang ji pha la neli neng wedding a vlog se di choro lo kado ka we phan same neli neng tum han la ana blessing nali tum nang ki pidun po lan se e phrang nali tum la an se lang li tum phan same blessing pidun bom po la pen di channel phan same neng hon pon bom like share subscribe bom po pusi kroi lo tangte punya vlog ke pajut iglo kado ka we phan same choro lo to be thak me bye bye neng bye bye nang don de lo mo ang thunoi de neng